Juri nas! Dobar dan na Timbest. Danas je 19. februar 2025. godine. Smo 3251 km, za to nam je trebalo 86 sati i 29 minuta. Nikad nisam bila umornija. Skoro 12,5 sati smo putovali u vazduhu sa presedanjem u Frankfurtu. Iako u poslednje vreme dosta putujem, još nisam uspela da nađem rešenje da se naspavam u avionu, ali čim smo sleteli, kako sam u vazduhu osetila toplotu, prestala sam da kukam. Prva važna informacija vezana za ovo putovanje jeste da vam je potrebna viza koja se popunjava online i košta 80 evra. Glavna valuta jeste namibijski dolar i preporuka je da imate kod sebe američke dolare u kešu, štampane od 2008. i mlađe, ali naravno možete uvek svuda plaćati i karticu. Stigli smo na prvu lokaciju, a to je kupljenje džipova na kojima ćemo spavati, koje ćemo voziti, kojima ćemo zapravo ići sve ove dane na safari. Ajde da ih vidimo. Kako je unutra? Malo više, ovdje povučeno. Da vidimo gore. Top. Top je dok te žirafa ne onjuška. Da vidi šta radiš u sred noći. Jeste vidite se za moj vlog. Ovo je Hamato Joši, glavni oficijalni fotograf. Ovo sam fotograf, vozač i vodič. Šofer. Ovdje je model koji snimaju sa strane. Ovo je kuvar, glavni kuvar. Čica majstor. To je prič. A ovo nam je za komunikaciju, ako vidimo nešto, jel? Svi imaju ove šatore gore. Sad će da nam demonstriraju kako se šatori nameštaju i gdje se šta nalazi unutra. Na ovo putovanje sam išla u organizaciji sa ekipom sa kojom sam išla na prošli safari u Keniju. Zove se Matimba Just Safari i cijelo putovanje vam je u potpunosti organizovano. Bukvalno možete poneti novac samo za neke suvenire, vodu, piće ili eventualno neki dodatni obrok. Prateći cene safari avantura, ono što Matimba nudi je strava i ne postoji takva opcija u ponudi u kojoj je bilo uključeno apsolutno sve sa avionskom kartom koja može biti jeftinija ukoliko je ugravite u određeno vrijeme. Bez vize je 3600 evra. A ako sami malo proguglate informacije, vidjet ćete da safari avanture sa sličnom ponudom vrede od 5000 evra pa na više. Imali smo kompletno upoznavanje sa opremom koju imamo, obzirom na to da će nam ovi 4x4 džipovi u narednom periodu biti pokretni dom. Dakle, mi ćemo zaista spavati u full divljoj otvorenoj prirodi gde u svakom momentu može da nam priđe bilo koja divlja životinja, ali spavat ćemo i u kamp sajtovima gde postoje tuševi, toalet i deo za napajanje struje gde ćemo puniti tehniku. Nismo još došli do tog dela, ali idemo u River Crossing Lodge. Evo naša druga vlogerka. Problemi vlogovanja. Evo, zbog čega ne snimam više za YouTube? Zato što ne mogu da ne mogu. Thank you. Živim. Evo nam ga smeštaj prvi. Za sad vrlo cute. Pogledajte samo veličinu privjeska, znači nema šanse da zaboravite ključ. Skoro kao faca. Nice. Nice. Ovdje dok se tuširamo možemo da gledamo na prirodicu. Iskreno strava. I kad izađemo na terasu, evo ga pogled. I like it. I kad smo kod sobe, dobili smo instrukcije da ih obavezno držimo zaključanim, zato što ima babuna koji ulaze u apartman i traže hranu. Da se ne bi ponovila Kenija i babun koji je meni ukrao ranac, ima da zaključavamo. Oryx,
To su instrukcije. Šta je šta? Bilo, ovako nam trebaju za kampovanje. A lot of people from our group ate wildlife animals. So from where they come from? A lot of the farms in Namibia, I think especially because of the dry seasons we've had in the last few years, are changing over to wildlife farming. So that is legal? Yeah, it's legal for your antelope species. Yeah, okay. Eland, oryx, zebra, of which we have a lot in Namibia. It's like domestic. Okay. Basically. Ovdje nas je okupio glavni lider i osnivač Matimba Jazz Safarija, gdje smo dobili sve važne inpute za dane pred nama. Namibija ima i nekoliko shopping centara. Ovdje smo stratili pošto nam treba još nekoliko stvarčica za naredne dane kampovanja. Krenuli smo u takozvanu self-drive vožnju u trajanju od 5 sati gdje već zalazimo dosta dublje u pustinju što jedva čekam da vidim. Već u samom početku sam uživala u raznolikim predelima prirode jer se prvi put u životu susrećem sa nečim ovoliko drugačijim. Mi ne možemo da pređemo put od reke koja je odjednom nasrnula i nagrnula, a onda smo na putu vidjeli sledeći. Pa da se iskoristi vrijeme kako treba. Sada smo već zašli u pustinju u kolima je pisalo da je napolju 44 stepena, što mi izuzetno prije posle 2 stepena u Beogradu. Sada se nalazimo na mjestu koje se zove Sestrijev kanjon. Druga najznačajnija tačka Sosublej regije, dugačak 4 km i 30 metara dubine. Dubok. Da. Ima zmija, neki idu u papučama, neće da A, slušaju. zato si ti rekao da se obujemo. Dobro. Znam da ste pomislili da sam ja osoba u papučama, ali ovaj put no. Ajde, požuri. Eto ga. Ste vi svesni da je 44 stepeno napolje? Samo? Majke. Ovo je mesto usred pustinje koje je u stvari stara benzinska stanica. Ovo će biti moja dekoracija u dvorištu na vikendici. Samo me gledajte. Sa dosta olupina automobila, ali je poznato po najboljoj piti od jabuka, koju sam naravno probala i liči na našu domaću bakinu lenju pitu. Ne bi ja bila ja kad ne bih našla neku životinju negde. Našla sam neku, ne znam da li je neka pustinska veverica, mungos, ne znam šta je, ali je mnogo slatka zato što je prišla. Čekaj da joj dam hranu. Ja sam sad našla nekih kiriki. Idemo da joj damo. Znači, evo ti je hrana ovde. Dođi. Dođi, vidi. O, kako si slatka. Doživjela sam pravu pustinsku oluju i za dlako smo doživjeli hapšenje u Namibiji. Drugi dan već dosta sadržajan sam po sebi. Došli smo na ovu lokaciju blizu campsite-a gdje ćemo spavati da bismo se popeli na uzvišen deo Dine gdje ćemo uživati u zalasku sunca. Međutim, priroda je imala druge planove. Znači, oči su mi pune peska. Pesak koji ovolikom brzinom udara o kožu toliko boli, znači ne daj Bože da otvorite oči ili usta, sve je puno peska za par sekundi. Vidite ovaj znak? Mi ga nismo vidjeli ili smo se pravili da ga ne vidimo jer smo želeli da prođemo kroz ovaj deo da bi napravili strava fotke, što smo i uradili. Uglavnom, ovdje se traži bilo kakva greška turista da bi se napunio budžet države. Nije se ništa desilo strašno, platili smo kaznu i nastavili da uživamo u ostatku večeri. Važno je da znate da ne dižete dronove gdje nije dozvoljeno. Jel znamo kolika je kazna? Ne znam. Pa, nema veze koja da bude rešiću. Welcome back, prisoners! We told you that we will help you, but we were arrested. Yeah. Are you ladies first gonna shower after this? Maybe before. Tako, drži to svetlo. Nije. Zamisli da je dron. Ajde, momci. Čekaj bre, pivo mi ovdje.
Nisam to snimila. Na para. Bravo, momci, bravo. Sve to? Ja bih ja dobila peškir. Ja kao, ma neću peškir, na. Wow. Koliko je brzo okrenula? Imam iPhone. Brzo si okrenula. Šta imamo ovde? Garlic bread, feta, puter, avokado, krompir. Dakle, krenuli smo na toširanje u jedan spot koji je tamo malo dalje. Potpuna mračnina. Idemo, žena. Da vidimo šta kaže šator. Malo se osjeća na vojsku, ali delo je udobno i jako mi se spava. Laku noć. Ljudi, nisam trenula, znači minut nisam spavala sinoć jer su šakali, kopali po kontejneru i tražili naše ostatke hrane. Jako su bili bučni, sve se čuje kada se spava u šatorima i mnogo sam umorna, a čeka nas naporan dan. Malo sam se našminkala da bih podigla sebi samopouzdanje. Elem, to sad sve manje važno u odnosu na lokaciju gdje se nalazimo, kako ovo izgleda, kakav je pesak. Čari Matimbe safari jeste što se potrudimo da prvi dođemo na lokaciju, što znači da nema turista, sami smo i želim da vam pokažem koliko je ovo mesto čarobno. Penjemo se na ovaj špic tu i on se zove Big Daddy Dina. Svako ide svojim tempom, evo neka ekipa je već krenula. Vidimo se usput. Da, inače svi idu u patikama nekoj obući. I go like this. Dakle, krećemo sa penjenjem na jednu od najvećih peščanih dina na svetu, dakle na zemaljskoj kugli. Wow! Jako bih voljela da na ove destinacije koje su na vrhu vrhova travel bucket lista, da ih posećujem odmorna. To bi bilo jako lepo. Mozak mi bulja i Ćarlija trenutno. A prizori nikad lepši. Znači, idemo na izlazak sunca, ovaj špic gore. Inače nam je rečeno da ovde u dnu Dine ima škorpija i ajkula, sam trebala kažem, škorpija i zmija. Nadamo se da ih nećemo vidjeti, ali kako krenemo da se penjemo uz Dinu, tu ih više ne. Nadam se da kapirate da će pesak odavde da se ponese. Neko iz ekipe se vraća, ali znam ko se neće vratiti. Znači ima da se popnem, ne bila ja Anja na vrh gore, da mahnem. Mislim da sam ja najpametnija u ovoj grupi, jer sam bosa. Evo, htjela sam da kažem da ostalima upada pesak u patike i obuću. Rizikujem na to da ne zgazim škorpiju, ali rekli su da ih nema ovdje na Dinama. Tako da idemo dalje, nastavimo. Momci fotografi Još malo. preživljavaju. Šmetar. Sitnije. Ajmo. Mili. Iskotrljaš se na drugu stranu, da. I dalje na putu do tamo. Znate šta volim? Što kad sam bila ovdje dole, što sam tad rekla, nema šanse da se popnem do gore. A sad sam već ovdje u fazonu sam, molim, ko se popeo? Dobro, nisam još, ali ono. Evo ga, sam vrh. O, koliko je dobro, Bože. Koje ludilo. Svaki put kada ovako ispatim dok se popnem do vrha, svaki put kažem vredilo je, ali ovo ne da je vredilo, nego ja ne znam, samo da nije ovoliko vruće, da nije 70 stepeni. Najbitnija stvar. Mesto koje je nekada bila oaza ispunjena bagremom i hranjena rekom koja je iznenada promenila tok, ostavila je zemlju da se osuši zajedno sa drvećem koje je ovde raslo,
klimatski uslovi su bili toliko suvi da se drveće nikada nije raspalo, čak i danas, 900 godina kasnije. Da, super, ali meni sad stvarno već nije dobro i dehidrirala sam. Moram što pre da popijem neku vodu, tako da ću ostati uskraćeni za materijal ovog dela odavde koji izgleda kao dnevna soba vanzemaljaca, tako bih opisala. Stigla sam uspešno, crvenilo na moje faci govori koliko mi nije dobro. Definitivno pustinja nakon 9 ujutru nikako. Tako da ako dolazite na neki izgled obavezno što ranije, odnosno završite cijelu akciju maks do 9. Evo ga špicić, tu smo bili malo pre. Izgledam kao da imam šlog, da sam ga proživala. Upravo. Dok smo se vozili kroz ove nestvarne predele, okružene stenama koje izgledaju kao da su sa neke druge planete, saznali smo nešto što mi je skroz promenilo pogled na sve to. Neke od ovih formacija koje sada vidiš na površini zapravo su za vreme Ice Age-a bile rečna korita ili čak morsko dno. Znači pre nekoliko desetina miliona godina ceo ovaj pejzaž izgledao potpuno drugačije. Jel ovako ja izgledam kad u plićaku? Gledajte napred. Juri nas! Šta će, pa samo sjedni, ne? Please always be gentle with my babies, okay? Anything you do to the pelicans, I will do to you. So no kissing the pelicans. Hi. Hello guys, good morning. Welcome. Ta-da! There we go. So Georgie over here is definitely the smallest seal in the bay. So you'll see I do not give them too much fish. I've already given her 3. If she wants to stay for a little bit, that's completely her choice. Upravo stigli na katamaran na jedan dnevni izlet gdje smo imali bliski susret sa preslatkim fokama. Kao što ste vidjeli, neke su nas već i jurile. Naučili mnoge informacije o pelikanima koji su bili druželjubivi, ali smo pazili da im damo dovoljno prostora da se osete bezbedno pored nas. U ovom delu Namibije se uzgajaju ostrige i imali smo priliku da ih probamo. Prava gozba na vodi. Je li ljigavko? Nego šta? Na snimku možda deluje kao da sam se smrzla od vetra jer sam u duksu, ali zapravo je istina da sam u faci izgorela kao babun, što ću tek kasnije tokom dana shvatiti. Kaže mi da si na safariju, bez da mi kaže da si na safariju, jednostavno samo pogledajte moju facu i dovoljno je da ništa ne pričam. Yeah? I like that one. Yeah. How much? 50. 50 what? I have 50 dinars only. No, $50. No, I don't have dollars. 50 only dinars. $50. Sorry, bye, sorry. This one? This one? Usput vidimo Solanu i čuveno Roze jezero. Ova ogromna solana se prostire duž obale i jedan je od najvažnijih izvora soli u regionu. Boja dolazi od specifične vrste algi koje obožavaju slanu vodu i proizvode crveni pigment, posebno kada su izložene jakom suncu. Što više sunca i soli, to je jezero intenzivnije boje. Fun fact, ove alge nisu samo zaslužne za boju jezera, već su i omiljena hrana flamingosima. Zato su flamingosi roze jer jedu pigmentovane alge i male škampe koje su pune beta-karotena i eto boje direkt iz tanjira u sistem. Ako s možda nađu. Znajte nas.
U pesku u Namibiji, naročito u oblastima kao što je ova, često se nalaze sitne čestice magnetita, to je mineral bogat gvožđem koji je prirodno magnetan. Magnetit nastaje kroz geološke procese, dakle, tokom miliona godina kamenje bogato gvožđem se raspadalo erozijom. Ovde vidimo da se uz pomoć magneta iz peska lako izvlače ove tamne metalne čestice, dakle, prirodni tragovi drevnih geoloških procesa. Wow! Ovdje se dešava nešto potpuno nestvarno i vlada divlja, moćna energija. Gledaš levo, okean. Gledaš desno, beskrajne zlatne dine koje se kotrljaju kao da su s nekog drugog sveta. I ti si tu tako mali, a priroda oko tebe vrišti slobodu i beskraj. Ovo mesto je ludilo. Ne znam kako vi kroz ove kadrove, ali ja sam ovdje ostala bez daha, bez reči. Ljudi, ne znam da li reči mogu da opišu ovo mesto. Dobrodošli u moj favorit, u jedno od top 2 mesta koje se nalaze na broju 1 na listi top lokacija iz Namibije, iz ovog putovanja. Ja sam se malo raspakala. Kako je lepo, Bože. Dakle, ovo je jedino mesto na svetu gde se susreću Dine i okean. Ne znam šta me je tačno rasplakalo u ovom trenutku, ali mislim da su jačina, snaga i moć energije te prirode koju sam osjetila u tom momentu. Ovo je život. Vožnja po Dinama 4x4 je već posebna avantura, ali kada se popneš gore i pogledaš oko sebe, uhvatite ono osjećanje wow, da li je ovo stvarno? Da li se ja ovde stvarno sada nalazim? Znam da ne očekuješ ovako brz prekid, ali vidimo se vrlo uskoro u epizodi broj 2. Ćao!